Wengeneza wethi impela sibona lapha ngosizi ke emndenini ke yo driver bama Uber abatheke baphangalala lapha ngosukwini la izolo ngenkathi ke behlaselwa phana ke eMaponya mall ke ngazo ke isikhathi ke zabo 8 ke ebusuku kanti ke wengeneza wethi impela khona lokuhlaselwa ke kusola lapha ke bona ke abamatekisi njengoba ke bona ke umphakathi ke usho futhi ke ungahlehli uthi cha impela ke sona ke lesigameko lesike senziwe ibona ke osomatekisi bafowethu impela ke bubhlungu kakhulu ke lokho kubona ke imindeni ke ikhala ke lendlela ke ngabo ke abantu ababo ke njengoba ke bazi ukuthi ke impela njengoba ke besematohweni ke kukhona phela ke okuzongena ke njalo ke engenyanga ke ukuthi ke kusupport ke yona ke imindeni bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banginishele ke yona ke inkulumo ke yomnyike ilunga ke lomndeni ke elithekela lahlekelwa khona phana ke kwesigameko ke sasemaponya mall ke senzike usukwini ke la izolo ake nizwele. I'm shattered. I'm also broken. I'm a mother also, and this can happen to anyone. So we are tired of this thing. Taxi drivers terrorizing us, the community of Pimville. We can't do anything. We have to hear from them all the time. So this is the time that we must fight for our rights as community of Pimville. So this must come to an end. EMaponya Mall management must come and fix this before it's getting out of hand. Ma, I saw you